Хаман жарыкмай келсе, биз көрмөгөн өмүрлүккө узайып барган ачуу уруш бузмай эске түшкелей турады, сагышлуу этеди. Казабат эткеледен быйла ненче калды экен? Биз жашла аланы көллөрүнө жете алабызмы? Толтура алабызмы аланы алларында улуу борчубузну? Тутабызмы хаман эсте аланы адам айтып колунан келмезлик жигитликлерин? Халк аузунда калган сөз, китап, карт, ол баары да кесиче бир эскертме болду. Адам атына төлүгө жеттиреди, таанытады. Район телевидение миллетибизни ашуулаларыны, жигитликлерини үстүнөн хаман хапар айткалай турады. Ол ишни эң баш, эң маганалыга санайбыз биз. Бүгүн да түшүрлүкбүз бир жигитни эсибизге. Лайпалланы Бекирни жашы Добай Казабаттын үстүнөн үйдөгүсүнө хапар айта, жаял Берлингге жетип калган эмдеүчү. Жыл сайын ол саулыкта 9 май бу үйдөгүдө эм сыйлы, эм улуу байрам болуп турганды. Добай ауышкандан sonra да бузмагандыла уладетни сабийлери. Май күнледи хаман аталарын эске түшүредиле, аңа дуа этедиле, хорламны байрамын ала курманлык. Кертсин айтсак, талай жыл мындан алгада келген эк биз бүйүгө. Ол заманда үйдөгүнө аналары да сау эди. Добайдын үстүнөн талай адам хапар айткан эди. Ол берүүбүздү орус тилде азырлаган эк. Энди хапар кесибиздин тилде барлыкты. Лайпаллага бу жолда элчиле конакка келип тура эдиле. Ала баары да Добайны иги тааныгандыла. Бир ауыздан ол аламат үлгүлүк адам болганын чертедиле. Аны үстүнөн айтырга айруу керти сөзлөрүн табадыла. Ушакны терезе элине имамы Гочьялан Ильяс Хажибля башлады. Не үчүн десегиз, Добай коммунист болгонлугуна Аллахка инанганды. Казабаттын заманында күн сайын Аллахтан тилек тилеп турганды. Ачы сермешүүледен ана аскер бөлүгүнө жартысы кайтмай калганы көп бола эди. Уруштан сау кайтсам, бир адамга өмүрдө амаллык этмез эдим, кишини жүрөгүн кыйнамаз эдим деп ант эткелей турганды. Аллахнуа бир күннү да аузунан түшүрмөгенди, унутмаганды. Бек аламат таныма, иги адам, бир да иги адам эди. Кайда да Добай не зат иште болсо да ишин тындырган адам, айруу сүйлөшкен адам, миллетке барысы да миллет сүйүү эле, иги адам эди, ашка адам эди, оллай Добайча адам бар да карачай миллет Добайча болсо ала бек сүйүү эмантеттер. Казабаттын үстүнөн алай хапарга айтырга сүймейди да Добай аллай ушак этмегенбиз дейди Ильяс Хажи. Школга чакырсала сабилеге айта болур эди. Артка тартмай алга караган жарык көйлүү адам болганы себепли урушну ачы күнлөрүндө коймай эсин, болгон күчүн билгенин да жаңы жашоо ишлерге сала эди ол дейди. Sonra дуа окуйду. Улуу ата журт Казабат башланганлай Добайны аскерге чакырадыла. Ол аны биринчи күнүнөн хорлам жылынын майына дери түл декабрга дери өтөдү. Аскерчи жоллары узундула, кыйындыла. 41 жылдан кандидат болуп туруп, 42 жылында Добай коммунист партияга киреди. Аскерчилик эткен батареясында комсорг болду. Түз солдаттан батареяны командирине дери өсөдү. Жанын аямай казабат этеди. Талай орден алады, бир талайында кара чайлы болганы үчүн бермей коядыла. Хар аскер бөлүмүнүн кесини байрагы болду. Аны хаманда да өргө көтүрүп байланмайдыла. Урушну заманында куру жигит коммунист аскерчиге берилгенди аны жүрүтүргө. Ол улуу сыйга саналганды. Добая батареяны парторгу болгонду. Артиллерия дивизиону парткомуна да киргенди. Орудияны командири болгонду. Полкну аллай байрагын саклаганды көкүрөгүндө, аскерчи көйлөгүнүн түбүндө Добай. Байракны тас булганы болса, аны тас эткени да аны тамадасын да трибуналга бергендиле. Аскер белекнуа атын чуун да корутуп койгондула ол заманда. Добая ол сыйлы, бек жооплуу жумушну бир жорукну бузмай толтурганды. Сталин атынан 4 бүсүрөө кагыт алганды. Витебск шаарыны төгерегинде немчаланы кыргаллары үчүн, Полоц шаарыны Двинскийни, Шауляйны алганлары үчүн 3 кере жаралы болгонду. Талай ордени, медали да барды. Урушнун үстүнөн хапар айтса, школда айтуучан эди Добай. Аруа хаман чакырылганлай тура эди. Терезе школунун ана тилден устазы Карачай Черкес Республиканын мактаулуу устазы Сылпагарлан Ильястын кызы Халимат аны эсинде бегиги тутады. Добайдын үстүнөн ол көп аруу, жылы сөз айтады. Дүйнөнүн башында керти
Alamat taza innetli, taza yürekli, halal adam. Kimge de sый bergen adam бар есе, Dubay Allah adam edi. Men ustaz болып 45 жыл işleyim. Al жылларында, işleyen жылларымда o saatte Пионерская организация деп отряд зат болады, har класс кесі отряд болады. Sonra мен 6 классы бар еді o saatte. Дубайның фермасына шефлетелді бізні ала қарарша. Sonra келе біз концерт та салабыз, жылаған тәпсегенде телі сәбейлі, төгерегінде де ферманда арулаған да телі башты телі. О күн алайда biz anım etken saatte stol жасап, baş etip, sabilerin barısında erkeletip, aşatı pişirip, kesi de haparda aytıp, alayda tögereginden alıp, bu saatte bugün bulaya kelligin bilmeyenim, ben kartın zatını alıp kelligim, sabile bile birge anımda uşağı teturan kartı bu zatı var edi. Alaydıp, sonra biz gaylanlıkta o Dubay'ı kesek gideriş bizni aşırgan etkeledi. Kesi ceye olay bizni bile aşırgan etkeledi. Ondan sonra har yıl sayında 9 mayını allıbla, 23 fevralını allıbla, hamında qazavatqa qatışqan adamlarını çakırıp, Allah'a ulu açık ders etip, vardırgan etkimi. Dubai'da antenleri de varsa da bek seyir xaparlaytı elle, qazavatın üstünden sabile de ağızlarını açıp tınglı elle. Nuhar Dubai'nin üstünde bir zat var edi. Ömürde de bunu turuk tülme. Kızcık, menin üstümden bir cuk aytma da bir koy şu. Mablanı makta da menin üstümden cukta aytma da bir koy deyip tuqtaydı. Kesine ulu siy çakırıp küreşmeyedi Dubai. Kalgallarını mablanı itti koy, egeşçigim deyit, dalayet etti koy etti. Anı çıkaramayık bize aytayık, yani üstünden köp zat. Anı har adamga da esin bölgen adam edi. Sabilerin barsına da erkeletip baş etip, men sizge bir gizat eter mi? Sabile siz bizni bilay kuvandırganıgızçı deyip alandı alaytıp getip üçen edi. Sonra alaytı edi. Endi men kalayga barayım Arabiya, seni zaslujun eteri gerekli deyette. Dubay menen Allah'a jetmegen mi desem, çıttan da oğay sen bu kadar işinle deyette alaydı deyit. Ananın şeytama, anı yüreği esi kimge de olsun bölünüp duruyor. Har adama da bölünüp duruyor. Ol olay iyi olsa, andayı atı iyi çıksa deyip Allah bir adam et. Bulay tiş karamıbla da, mavlay tüs süyesi de, süyegi bile, başı bile, kart olsa da belgili bolup duruyordu. Kasavatta ol kerti oğlu adam boğanı. Oktan toptan korkmağanı, ata yurtuna taza inneti boğanı şu. Ökten boğanı, belgili yedi. Sonra alaytı yedi, en sabile yedi. Biz mapsatta siz cünçuğay desiz, sen cünçumağız. Siz kazavatta tüsüz. Biz kazavatta bulay cünçusak, horlan biz ne kim olduk türe dedi, alaytı yedi. Sabile de bile yedi. Sonra birim barıp medallarını, ordülerine tiyip, biri men kiyip şergi bolukmam deyip alaytı yedi. Bek ulu ülgü veriyedi, caş tölüge. Caş tölüge Atatürk'ün saklarga, Atatürk'ün köz günçü saklarga, Atatürk'ün saklasan atananını saklarsa, milletini saklarsa, milletin atını çıkarlıksa, malla ülgü veriyeldi. Allah cennet etsin, mene atamayı tuşanedi, bunu aşırgan saatte deydi, Dubai'nin askeri kazavat aşırgan saatte, keslaytı yedi. İlyas katıma gelip, kuşaklap, karnaşım. Mapsatlı men seni kuşaklagança, kazavattan kelip dalay kuşaklayayım deyip, meni hurjuruma kağıtla karındaş çıknatkan edi. Dubay bargan жерinde, bula kağıt çıkça atatur deyip. Men mol karındaş çıkını kıya, usçuğun kesekçik olsa da alıp kelgenim, koluna vergenim İlyas'ın deyip alaytı yedi. Men atama birinci ustaz edi bu şkolda. Üdegisi kerti, bunu sıyın költürüp, kimde sıyın költürüşü Allah adamdı. Üdegisi var, ülgü etip, ataların, sıyların kötürgelince bir zaman olur razı bulama. Mene çomalanı meker, iki işte gelmişi. Sene birge savgat ergem deyit da mene o savgat erik olsun, men en bek sügen bir zatım var etti, anı bir 8 deyimi de alaytıma. Neni süyesin de anı bireyim, şobriti ait deyit de alaytat. Alaytsa,
En birinci Tambilene Abdul anamın karnaşıdı. Moskvada paradda bolgandı. Anı portretin. İkinci o elçimiz Laypallanı, Dobayını portretin. Bulay muzey yalsam dep gözüm karayedi. Anım için deyemdi. Egeşim söz yoktu. Mabini onu kaseni bereyim anı ömürlükке savga etemesini dep koydu. Dobayını nemesin portretin çomalanı meker salgan muzeyde turadı. Müze mende şkolda turadı. Abdul'un portretine üdeyistip közü karagantı berip koyganım. Unuva berittilmi. Bu portretine berittilmi. Köller kalmasın. Kazavat bolmasın. Nodobayça Atatürk'ün saklarça, Atatürk'ün korularça, Atatürk'üne taza indetle kararça Allah jaş tölübüzge Allah küç karu versin. Sağ ol olsun. Уруш башлангынча да белгилүү эди Добай оңгу жашланы бири болганы. Казаватны аллыбла ол 16 жыл болгон жашчык совхозну ат жылкыларына карайды. 1938 жыл комсомолга киреди. Андан sonra Карачай областынын депутатларынын бири болады. 21 жылында Москвага да барады. Иги иштегени үчүн 39-40 жылларда Бүтөй Союз выставкага Москвага едиле аны. Добайга Москвада ат да, аяк мешна да бередиле саугага. Мабу грамоталада ол күллени шагытларыдыла. Аскер куллуктан бош болгонунда Добай үдегисин Орта Азияда табады. Ачлыкны, жоксузлукну Карачай жигер ишлегени биле хорлаганды. Добай былайда да кесин көргүзбөдү. Казакстанда тренер, зоотехник болуп ат заводда иштейди. Ол кураган ат чабышууда биринчи орун алады. Аны мактап колун кеси маршал Будённый да тутканды. Мында жашоо негеринде тапканды Добай. Кочкарлан Өлмесхан бла өмүрлөрүн аруу бири-бири жанына тиймегенли өттүргендиле. Миллети биле үдегиси биле ызына Кавказга да келеди. 57 жылдан башлап 25 жылны ферманын тамадасы болуп кызлары биле бирге иштейди. Энта ол айырмалан ичлериндеди. Крал да эслейди аламат ишчилени. Добайга Кызыл Жулдуз бла Октябрь революциянын ордендери, за доблестный труд ветеран труда медалланы, халк контрольну макталуу знагы бла социалист эришүүнү хорлаган знакланы бередиле. Партиянын райкомунда инструктор болуп көп иштеген Алеп Шокланы Сейпул эске түшүргөнгө көрө Добайны урунууну жигит жулдузуна да тежегендиле. Алая ол мен көрлүгүмү көргенме жаш адамларга жол коерга болушурга керекти деп койганды. Картинада биринчи атама орден Октябрьский революцияны берген эле. Андан sonra менге орден знак почета берген эле. Фатимага орден Ленина 3 степень берген эле. Бизге неме. Атам, аяк устуна мингелли, короче, 1 жылны калман районный совет, да областной советке, но депутат все время деп айтады. Сельский советке хо. 1 жылны да калмайын алай неме тур. Мен кесим краевой советке 2 созывга, областной советке 1 созывга болгонма депутат. И иштеген жылларымда всегда первое место было иштегенме. Инне кисауп турганма. Самый ешке да санаем. Атам да уважать это очень иги дружный коллективе бар еді атам. Например, бүгүн 9 майда деген күн бизге ашта, суда, тойда, оюнда веселүүсү бизге жыйылып, мабай улуу кубанч этип алай чачылмаган. 1 жылыбызда калман иштеген жылларыбызда. Биздин биле иштегенлерге да Аллах саулык, эселик берсин. Сыйлелибиз барды, эл кайда жашасам да биздин элибизге бир жукунда кошмойм. Суратны Хармат неме Ильясовнаны заслугасы, мен, например, бүгүн эдери көрмеген едим, Аллах ийгилик берсин. Аруу жумушак халиси биле иштегени, иштемеклиги биле Добай элчилени эслеринде калганды. Ана акылы, болуму, сабырлыгы бүгүн да жарарык эди элибизге дейдиле ала. Терезе элинин врачы Гапушлан Зоя Добайны эги тааныганды. Лайпаллан Добай бизге үлгү болуп турганды дейди ол. Добайны бек тааныйм. Элибизни белгили бек сүйген адамыбыз эди. Халал адам, түзүннетли, акыллы адам, чырттан да таза акылы болгон адам. Миллетине, элине, элибизге бек кайгырып,
адамlarдан башлап улууга кичеге дери калай жашайды. Мага болушуга керекти. Барыбыз да жыйылайык, ол адам карусураак жашайды. Аңа болушайык. Андан sonra башка ол этмеген кайгы жок. Мен элде депутат болуп турган эми да сельский советте. Хаманда анда да түбек. Элден айтканымча адамlardan башлап elini suuna, elini mecgitini, elini tap mallarına değeri, statına kalayda kütürlüğün, kalay ne zat onda bek tabi teyedi, madar izleyip, madar da tabıp, sovetli üretip, alay etip, kuandırıp duruyor hamanda. Biz de ondan ülgü alıra küreşeyik sessiyalada. Kesimde sabi boğan zamanda, eşitip durgan makamanda, fermasını, Dubay'ın ferması deyip birinci orullarını alıp safhozlarımızda da Dubay saata deri yaşa eli bizde adamlarımızın yaşavımızda bundan iyi bolluğu et deyip görülmek edet. Dubay'ın Asırbek Sügen'den üydegisini de kızlarını da kızçıklarını da anca körüp koyganbız. Allah'a da Allah'tan köp yaşasılar, sağlıklı bolsunlar deyip tileybiz. Ушагыбызга Зоя Магомедовнаны биргесине иштеген Терезе амбулаториянын фельдшери Байрамкулланы Муслимат да кошулады. Добайны көрмөгелли кызынын капарлары буланы эртеден тааныганча болуп турганды ол. Бүйдөгиде атаны сыйын алай улуу кемсиз көргенлерине серсингенлей турганды. Кертиси да алай этерче бириге адам эди, дейди Муслимат Хамитовна. Добайны жаны саулайжаңыз bir kere көрдүм. Но аны көргүнчүн эдери да 25 жылны танып турганча, өмүрүм Добайны танып турганча алла ощущением бар эт. Нек деп сорсагыз, Добайны bir кызы Айшат Хажи билен мен биргеле иштеген экен. 25 жылны мындан алга Канзаводда санаторий профилакторий бар эди Үчкекен деп. Анда экибиз да иштеген этек. Сора Добай өлмесин, Добайга bir sorga керекти. Добай калай десе алай, Добайны bir разетерге керекме мен, Добай өлмесин деп асыр көп айтып тургандан Айшат, Аллах Добайны мен качан болсо да bir танырык болурма деп көлүм алай келе туруп эди. Ну, жашоо жолум Терезеге келди. Терезеде элчи болуп ма уже 23 жыл жашайма. Sonra Айшат айтат, энди заман келгенди келмен сен атам бла анам бла таныштыр тайым дейт да. Дейме да келеме ма бу үйчүктө ма бу комнатада малайчыкта. Айшаттын анасы да атасы да Добай олтуруп туруп эле алайда. Sonra ол жүрегим Аллах калай адам болур Добай деп алай талпып келдим да көзүмө калай көрүнөсөм алай көрдүм. Арю нүрлүү Жумушак сөзлүү, былай жылы шарып, мен да таныйма сени, сенмисе хаман Муслимат деп турады Айшат детти, алай айтты. Андан sonra көп да турмады, авушту, sonra келдим кайгы сөзгө, Айшат мени көргөнлей жылады. Бириги күнүмө келеме депми тураса, Добай былай болуп да калды детти. О күн дүллү дүйнө былай да жыйылып эди, мен да келген эдим. Андан sonra Самый бек Халимат Ильясовнаны сөзлерин подтверждать этергезлейме. Бырттан да бек аталарын, аналарын сүйген семья, арю таза кызла бар да, аналары бла да көп карап турдук. Зоя Магомедовна да мен да урган саатта келе, карыйк. Ол да жумушак коллу, арю иги адам, таза адам. Алай атасы бла да, анасы бла да алай түбештим, талай жылны таныдым. Бырттан да бек сыйлы адамла, оғырлы адамла, Аллах адамларыбызны Аллах никогда да уnuttурмасын молодой адамларын поколениябыз. Жашауына акыр жылларында Добай Терезени ветеран советине башчылык эткенди. Районда казаваттан кайтмай калганларга эскертме ачылганында өмүрлүк отуну да Добайга жандыртырга тежегендиле. Жоруклуу аламат адам кеси кетсе да ол ауызда калады, үлгү болганлай турады. Добайны танымаганлыкка Терезе элинин башчысы Байрамкулланы Мурат көп капарын эшиткенди. Элге да, элчилеге да жараганын, жан ауыртканын биледи. Мол капарланы курбуладан түл, миллетти максатта көпреден эшиткелей турам. Ишнүсү булада. Кайдам башка затларны сүблада, депутат болгонт кесин заманында. Совет ветеранов возглавляет тургант. Түз жашауда да элге болушка аллай, мул айтканларыча. Бизде бу аграрный деп алла айтты, энди бу аллай жербиз биз. Ол жаныбылада керти билимде көгүзткент. Майна анаты бла аталып, масатта айттыла да,
ол керти демеңгили ишини көгүсткен жерде Добайны фермасы деп алай айтылып турган. Харзатта да малы ет. Хапарлага көрө бүгүнлүктө кертиде аллай адамла аздыла, нени да көрүп, нени да сынап, миллетине сыйын чыгаргалы. Үйлегисине Аллах саулык эселик берсин. Унутмасча, потому что Аллай зат повторяться этип турук түлү. Har zamanlı kesin adamları, kesini işi, kesini cumuşu ellerinde. Har zatına kesin zamanı var da Allah bu zamana da bir zatla buyurgan bolur. Allah ikisin buyursun. Dobayında Allah Dobayga da rahmatla qarasın. Avuşkandı. Anızından kalgallağı da Allah ol nezlep turgan ese, nezlep ketken ese ol zatını tabar çetsin Allah. Лайпаллаганта конак келеди. Сүйген келилери Эльза. Ол да айтып айта алмайды бу үйдегини кирсиз иннетлерин, ачык, жуук көллерин. 21 год прожила я в этой семье, можно сказать. У нас одна семья была, ихняя и наша. Наша бабушка, ихняя мама, родные сестры. Это значит и моя свекруха. Очень хорошо встретили. Они вообще так друг к другу относились, можно сказать, ихняя любовь и ко мне перешла. Они так любили друг друга, брата любили, но они сплоченно жили. Не было такого дня, чтобы Эльмисхан к нам не приходила. Я так удивлялась, смотрела, думаю, как она находит время и бежит к своей сестре. Но моя свекруха больше болела. И она, видно, переживала постоянно за нее. Тогда и телефонов не было, чтобы вот отсюда туда звонить, ни у нас, ни у них. А пешком приходилось ей вот всю эту улицу и бежит к нам. И дедушку я застала. Я прожила с ними 8 лет, и он умер. И точно такой же добродушный, терпеливый, всем хотел добро сделать. Я таких людей первый раз вижу. Честно сказать, такие добрые, такие ответственные, добросовестные. И дети такие же получились. Я так думаю. Дай Бог им счастья, здоровья. Никогда, ни разу, никогда меня не обидели. Как я к ним пришла, как к себе домой зашла. Как родные, вот живем в дружбе, в любви. И вам всем спасибо. Счастья и вообще всех люблю. Всех люблю. 9 май Лайпаллан үйдегилеринде Добайны күнүдү. Аны кызлары аталарын унутмай келген конакларга ыраазылыкларын билдиредиле. Мабысыйлы жамаатта 20-10 жылны имам болуп турганда алай тынчта түлдү үйүн алдына салып барып кесе айта турады. İlyas Hacı bolmasa tüz okup kelgen, igi okup kelgen cemaatda alkın azda adam dep bek razı edi. Allahu Teala Allah boğan kıyınığızda mabı sıylı cemaatda sıylelde Allah tutkan dinigizini kabul alga alsın. Allah kıyınığızını ızığızga igilikle kaytarsın İlyas Hacı. Sıylı cemaatda burada köp igi adam vardı. Sıylı cemaat, ulu cemaat biledi kıyınığızını. Allahu Teala Allah kesi. Har gününe 3 cenazaga söylep turgansız. Allah kesi boğan kıyınığızga da közü bile karasın. Men atam bek de jaratı edi, bek de süye etsizini Allah razı olsun. Murat Nuha elini kıyırından, kumaçını kıyırından kumaç çık dep anam da bek koğangan edi. Atam da Allah'a ten etken adamı da çok edi. Arttı öskelligine sabi. Yallah bir ıhıneti beşikten kirip kelgen adamda bolmaydı. Terezelde Selski Sovet'te dep, Terezelde Safhozda dep. Allahu Teala Allah boğan sili cemaatda Allah'ına salıp jürüyle de muratında Allahu Teala Allah mamından arada bu elde mablay turganıgızça Allah köp jıllanı mablay cemaatın razılığını tabarga Allah nasip etsin. Halmet Liyasevna köbügi sözlerini ayttın Dobayını zaslujeni учитель etsem deymi Halmet Liyasevna'nın de begulu jılanyası bar edi ol etmegelle de bolduğuz. Allah sizge de sağlık versin. Zoya Magomedovna sizge va ne aytayım bu bosagada bizde de sili cemaatda da köp kıyınığız bardı. Самые почетные, самые интеллигентные dep bu geçelde kuanabız. Allahu Teala Allah kuanç ettirsin yallah. Har bosa, har arbaza, har cemaatga etkendik alasını tanya.
Yallah balalarına tuğan tuğduğuna, ata babana cumşak yolda, yallah kerti yolda, Allahu Teala Allah kuanır, Allah nasip etsin. Yallah mabısıyla cemaatinde Allahu Teala Allah her türlü milletlere de tınğı versin, tınçlık versin. Большое очень разылык беремем bu немеге. Медицинский работникле атам да урганда, анам да урганды bir жаңыз керер зоян алына барып biz bir zat ba nemetmegende avruganыбызга да чабып келип болушлук этип ма бүгүн бүгечеде бизге мал өргө тургаллай турады. Сау болсунла учителлер барыбыз да терезе школда окуп чыкканбыз. Ма байхар учитель отдельно көрсөм да лично бек неме уважать этеме ахалматнуа тоже алты geçи барда барсынын да бек акыллы да болумлуу да этимли да деп башка түрлүү оценка берет har zamanda da деме. Аллах ийгилик берсин. Элибизге да ма иман келип aytıp ketdi boğan zatlarını da. Bir adam ma bu yıl eke geçimde hacılıkka barıp hacı kılıp geldiler. Ma bu Terezelinde de Malı Karaçay'da da bizge kelmegen adam kalmadı. Allah. Bu bayram kerti bayramda. Anga kimde kuvanadı. Horlamını alıp kelgen jigitlerimiz kimi dünyadan ketkendi, kimi yaşaydı. Rayonun içinde savlağa, uruşa katışallağa Allah sök sağlık versin. Ente yaşarça köp yıllarını Allah versin. Barsımızda anlaybız. Cuk da unutulmadı, cuk da kişi de unutulduk tüydü. Biz ana sakbız, Allah da Allah'a sak olsun. Улу Атажұрт Қазават Аллахны бұйрығы бұла Қарачай миллетінің жазуын түрлендіргенді. Халқының тарихіне өмірде да ұнытылмазлық қара тамға салғанды. Ненче уланыбыз Қазаватта ауыр сермешледе жан бергенділі. Ненче уланыбыз бүгінде тасты белгісізді деген ат бажа шап тұрадылы. Ненче уланыбыз Қазаваттан ауыр сақатлығы бұла қайтып жашауларыны қалғанын да аман ба өттіргенділі. Қазаваттан сау-есен қайтқалада көчкүнчүлүкнү да сынап, артта эки кыйынлыкында жарсуун да көлтүрүп, жаңы жашоо башларга күрөшкендилер. Көп кырал сауганы иеси Терезе элине сыйлы картларынын бири Лайпалланы Добай да халкыбызны ол улалларынданды. Сиз саатта көрген берүүгө биздин кошарыбыз жокту. Алая улуу хорламны 70 жылдыгына Лайпан улууну да эскермей боло алмайбыз жаңыдан. Қазаватны алыннан ақырына дәрі Берлинге дәрі жаяу барған Лайпалланы Добай мейік қырал қачылары көптілі. Лайпалланы Добайны мейік қырал қачылары көптілі. Ала за оборону Кавказа деп медаль, за освобождение Витебска, за боевые заслуги, орден Отечественной войны, орден Октябрьской революции, дағы да ала кебекле. Урынууда да Лайпалланы Добай алда барғаны үшін көп сауғасы, қыралдан мақтау эмда разылық білдірген қағытлары да бардыла. Кесіні еліні жамағаты, Добай харадамға да елінде бола тұрған хар ішке да жуаплы болғаны үшін, жанын ауыртқаны үшін, жамағатын алында көп қиыны болғаны себеплі, елчілері бүгін бүгече да эскергелей тұрадылағаны. Эскерселе да эм ашқы сөзлі эскереділі. Белгілі дин құллықчу, дин жаныбла баш білімі болған, Бұхарада оқу алып келген, Добайны да iyi таныған, бек та сүйген адамларыны бірі Байрамқұлланы Азретіні жашы Заур Хажыбла ушағыбызда айтады Добайны үсінден көп ашқы затла. Лайпалланы Бекирни жашы Добайбла танышқаныбыз да бұлай жиылған жерде болған еді. Менге да хапар сорду, tanıdı, kimni yaşım boğanda bildi, erkeletti, uşak ettik. Mandan beri sonra hamanda tübegen yerimizde de, körgen yerinde de salamlaşıp, erkeletip, inaklap, жылы arif sözlü aytıp,
men de ol jaş adamny yüregimi kötürtüp, kuandırıp, alay zaman kete ma bir güllege jetkenek. Bir talay jılny bundan alga Dobay bu dünyanı koyup kerti dünyaga ketdi. Allahu Taala hani igi orunda boldursun. Allah'tan tileybiz. Ömürün men de kesinden deşitken adamlardan deşitken Dobay krallığa milletke jaşawun ayamay qaruun ayamay küreşkendi. Askerde boğandı. Qazavatını aldından artına deri aylangandı. Jigitlik de körgüzüp köp maktavlabla savgalabla da savgalangandı. Alanı qağatlarını da körüp, keslerini de körüp şagat da boğanbız. Andan kelgenden sonra da milletini bir yerge jiyip fermalada kurap, fermalada da iş tabıp, alanda da ikesi deşlep, adamla deşlep, urunup bari da milletke hayır etebіз dep, jarayбыз dep kralga kötürebіз dep küreşkendi. Dağı da mança köp zatları qarusuz adamlağa da köp boluşkandı. Onu da etkendi kerek jerde, kesi kolubla da boluşkandı. İş cumuş körgüzgendik, jaş adamlağa da köp igiliklerini üretkendi. Köp zat koygandı aytırça. Mapsagatta da ma bu jerini mablayını ferma ana atıbla yedi. Kesi Kur'an'dan beri Dobay ferma dep. Mapsagatta söyleşsek de entalay söyleşebiz. Gayrısa Dobay fermaga barama. Malla zalla igi zatlarını, aşkı zatlarını kesini zindan koyup ketken adamdım bu adam. Jüregi bunu burada cumuşak, cuvaş Allah adam edi. Aytamadan ma jaş adamga jaşça. Bulay kuvandırıp, arı söz aytıp, erkeletip alay söyleşiyedi. Bizden ulluraklığa, alağa da bulay cumuşak, kesi tenglege da ala anglarca, öpkölemezçe, alağa da keliştirip, arı söyleşip, kesini ileştirici Allah adam edi. Buna adamla ileşip, Qazavatta da alay bolur edi. Biz birgesine bolmaganbız. Bu işlegen jerde ma adamla ileşip, keslerini atalarını qarnaşıça malay körüp, Dobay ay dep ızından alaylam turgandılar. Mapsagatta dol işlegen adamla sorsan kapar aytırıkla birgesine aylanganlar. Jüregi qatkan dep bunga aytırça ol adamlardan bu tüledi. Anı barında unutup ol aylangan açını zatlarını Qazavatta körgen zatlarında jaşawga beri jangıdan aylanıp jumuşaklıkны, ariyulukны, işlenmeklikni barın ma jaş tölüge, körgüzürge köreşip alay ketkendi jaşawdan da. Allah bir aşk adam edi bu. Kerti dünyaga ketkendi bu. Allahu Taala aytır sözün avzuna salsın. Etken bunda ol igişlerin barında kat etip anda kesini arı savgatıp kögüsün. Mavunda koyup ketken ahlusu vardı kesini. Ol ahlusuna da cemaatına da bizge barыбыз gada Allahu Taala. Bir igi oğur ol izlegençe ma igi bir igi jaşawını tilep duruyor hamanda algışlarında tileklerinde de ma ol zatlarını da Allah bizge bersin. Allah'ın kesinden tileybiz. Anıça bolga maandan haparlarından saatta jaş ösüp kelgen jaşlar köpüsü körmegeldi o jaş kavim. Ma anıça bolurga bizge barыбыз gada Allah nasip etsin. Milletim üçü kralım üçü dep köp küreşken ayamagandı kesin. Manıça bol Allah nasip etsin bizlege de. Dobay zavur hacını sıyın bek köreyedi. Jaş tölünü halisini düzetüde, Allah'a tüz dinini üretüde bek gerekli adamdı ol bizge de üçen edi. Ösken tölünü Allah'ına süyelip, tuğan elinde imamçılık etse de Allah ullu muratı da bar edi Dobayını. Jaş adamını bilim cügünü de ullu büsürüyor da bağada bireyedi ol. Elini mecgitini işlengen haparına Dobay kese aytkan sözlü bula, sizge de eşittiribіз keledi. Men sabice aşık bolup çağıp bara turgallay, atam dağı da 4 qart çeten eşe, başına da kamış sala turo edile. Beri kayıt mecgit işlerge boluş bizge dep menge alayttıla. Ne bula bolşayım, taş mı taşıyım degenimde, biz bula işleyik, sen ulu bosan bulayda eski orunda taştan kirpiçten mecgit işlemey koymazsa degen edi atam. 1986 yıl elçilerini tilekleri bula 45 qart Krayevoy Sovetke zaявление жазған edile.
Краевой советінің депутатлары бегим чыгарган эдиле. Эмда Москвага правоветке ийген эдиле. Край исполкомунун секретары Кочкарланы Юсуфну болушлугу бла Москвадан правовед эркинлик берген эди межгитке. 1989 жыл фундаментин куйган эм. 1990-жылда да 4 кабыргасын өргерек өстүрген эдим. О заманда Горбачев да межгитле ишлерге эркинлик берген эди. Жамаатны болушлугу бла бир секретарь алган эдим межгитке, Эккел аны Курманбий. Андан sonra да межгитни ачкасын салырга үйүнө сейф салган эдим. Не жашларын, не кесини хакын, не малын аямайын бу межгитке Курманбий көп кыйын салганды. Ол ишледи десегиз да разыма. 4 кабыргасын жаттол аны дебок өргө сүйеген эди. 1991 жыл менин межгитимде районда биринчи намаз кылынган эди. Кочкарланы Юсуфну болушлугу бла край советке бегим эттирип, Москвада правоветтен эркинлик алдырган эдим районда дагы да 5 межгитке. Аланы бири районда ара межгит. Аны ол көзүдө Чомаланы Мухаммад ишлете эди. Таш межгитке да Семелланы Хабибке. Первомайский межгит эмда Терезе межгит. Камиш кулакта. Мени элими межгитинде bir 5 жылын намаз кылынганынан sonra кесими көлүмө алай келген эди. Жамааттан бир сомда качтырмайын, кесими үйүмө ишлегенче межгитни кесими кыйнымада ишлей алып көрө эдим. Бүгүн өмүрүмү жаңыдан башлай алсам. Бу сөзлөрүнү Добай үй бичеси Өлмесханга айтканды. Андан sonra 6 күндөн авушканды ол. Ахыр сөзлөрү мабыла болгандыла. Кыйын жашауда жүрегинде да казават койган ауыр жүгү була. Адамланы эслеринде аллай сыйлы, огурлуу, жумушак кыз коя билген Добай бүгүн элчилери була болмаса да, ол алла жашап турган кибикти. Чырт унутулмайды. Калай ишни колго алса да ахырына дери бажаргалай, аны тындыргалай, жуугуна теңине адамына да элчилерине да болушкалла жашаганды. Көплүгө Добайны акылман сөзлөрү, жашаудан келтирген дерслери кимге да болушлук эди. Кеси да көплүгө үлгүдө болаллык эди ол. Лайпалланы Добай кралны, ата журтуну, тууган жерини, халкыны да алында адамлык болчун толусуба бергенди. Халкын керек күндө жаклаганды. Журтун жаудан саклай казаватны кызыуундан чыкмаганды. Жигитликле көргүзүп, таулуу халкыны жигер болган нашагатлык эткенди ол. Миллетни эсинде калган адамла. Халкын жаклауда тарихе түшкелле, өмүрлө була арабызда жашаган чадыла. Добай да аланы бири. Ол дүйнөсү жарык, кең болсун.